Bismillahirrahmanirrahim. Bacut lon kisah anu lamranto di orot nanggro serta pomang kapadum natrep kamolam ranto kadang di kamo mano imata kapadum natrep kamolam ranto kadang di kamo mano imata lontron di rumah desalam jantung teot uloncom ayah ngon poma imata lonoro megalong-galong ingat ke untung jiongon koma imata lonoro megalong-galong ingat ke untung jiongon poma bengoh senanyan kehendak ilahi langkah lon ayon udayah teka bantai lon saboh tikalon sion sikra ijakrong sajan ulun bah bantai lon saboh tikalon sion sikra ijakrong sajan ulun bah otro badaya lon magun kendro gule on murong kuah imata hantom lon rasa mekuah rebong duknyan ke untung jiongon koma wate sakit hana sotulung hana sokunjung hana saudara jangankan obat kurang beri kelon kadang hai angkun mebu pihana jangankan obat urang beri kelon kadang hai angkun mebu pihana. Oh ya Tuhanku,
ilahi rabbun neberi hatelon beraya sabar laut lon langu apu ilon arong tujuan dilon ilmu agama rizki bermudah ayah digampung di bulan kelon kirim belanja bersehat badan bermangat untung menghimpun belang padang masya bersehat badan bermangat untung menghimpun belang padang masya Pomalun sayang nedu bapintu imata nero ingat ananda ananda sidra udep lam rantau saletro pajan temate gisa oh malam jula ulun duk sindro ngon tubuh rango ingat ke poma di gampung lun tinggai sidro pajan ke lun loncom ibunda poma di gampung lun tinggai sidro pajan ke lun loncom ibunda kasih ke ono habalam ranto ganto ulun jasa wepoma mendoa kelon wahai epoma bejet lon puwa ilmu agama iman tak rindu ke ane agam katrib hai sayang hana deharupa iman tak rindu ke ane agam katrib hai sayang hana deharupa